Sekretari w'ebyamagara aha wa district y'Isingiro najango muriro yakirwizwa bari yanyumwe abazyo obwa hati ari aha Rurongo Health Center ya Kashatu kandi ayihiruheshagama esindikirwe Kampala okuceberwa okureba yabarwire Marburg. Namusayimuzi sikoleka ari najo munyindo kandi eriye mwasegeze za Marburg so tutulire information ka health team ka district obushejogo ari Rurongo muri Kakamba sub county twamutoma isolation kandi bariyo bamumonitoringa bamuhere samples twagizaho kwikahirwa reri bitabara kuri yebembera tubatwikiriza kuri kahihi no kwikahamrwire konka orukure by'amagaro mu district y'Isingiro najango nicija kuhambwa yaba mu rwira Marburg bwayimayeshaga mayesenture Kampala okuceberwa tutayire team eriyo neshomesa abantu okubarayirinde ebyundwara kugira ngo itakataho mu Uganda na no kurebeka ngo baguma bari alert kandi bakerinda. Chairman w'entebe ya katano muri Isingiro yashaba abantu kuzahabuzora meisho na mnonga bari hansharo ya Uganda na Tanzania okumanyisa by'amagara bagire kibareba cyo kweshanisiriza n'endwara ya Marburg. Kandi ndwara nayo ninkebora ne kwata kubimononga so mtutekateka kandi ubwo umuntu no mu Tanzania abo kubito tuturana n'empunji so tinkumanyo kwabira izino mu Uganda abo kwabatara mpunji. Ogunaenda ba ministry y'ebyamagara okora kukakureta ebyokoreso marwaro gisingiro embere takarjire mu nteko. Ministry of Health erigeyo tubuyambi ehereza abantu bitu facilitation ehereza abantu bitu buyambi ubu kugira ngo barinda abantu bacuri batakabareka bakarwara kimwe rubwirwa yazakanya bakabona kwirukanga kuza TV no kuza koreka ngo abahendwara of minds w'endwara ya Marburg omuntu nashohoze shagama kurgo myindo n'obundu buina bwo hambiri agira omushwija acweka enteje hamwe n'obundu bumanyiso amakuru agagasha kwa Ruth ni wamanya omuri Isingiro.